Mami ma akwaba emfa umbra Ghana TV GH so wofre me adwoa sechi stadium na ehon so beye ma you see Lagos Sports Stadium is saying 14,000 nti Lagos Sports Stadium ehon so beye ma eni pa free Ghana akọ Burkina Cote d'Ivoire eno no Ghana ye tie ankanto kwansi ye ena masori medware aba madwuma obi a momi obi a fatuo nsi so. But any power Savannah regional, any power Bole, any power Solatuna Kaba, esese omu dwane free o my Ghana mu. Eko Cote d'Ivoire, eko siki asylum because entokwa esi ewo mpeso aso. Entokwa esi ewo mampani John Dramani Mahama ne mpeso aso ewo Bole. Beye na watumi ensenie. Officially mampani nkanhwe. Officially Ghana mampani John Dramani Mahama santokwa no a ekoso a officially Ghana Police Service a report say enipa 32 ewuo enipa 50,000 enoma tudi afiri ba bi omote na emu 14,000 adani etuko tran for refugees e Cote d'Ivoire no Ghana mampani officially on kasanfa ho na no so suma interior minister say onko na onko hwe asem nka endra yesi abrante baako ono efi ekura baako ase ba sola abe charge ni phone otimoto bike so endra akwamukanfo abonitu ekono ewo sola ho na kura ase kane ani ho enti the mobile phone ba sola ba be charge onam kwa so ba no ya bonitu ekono enti meka sei wahu enti obi aka tro se ehwo adwo a ehwo nyoye okuja to ablakwa na oye Ghana foreign minister asabe no a ranking member na Ghana entokwesi wo Ukraine and Russia na okuja to efa plane eko Ukraine ho war zone ho se ko shia Ghana for students eko propaganda epese kire se Akuffo Addo aban no enwini Ghana for ho enti Ghana for ma ekosua de ewo Ukraine eko kanto kwa no enti ono okuja to ablakwa ene NDC for ene dwini Ghana enkola ho enti oko Ukraine ho ebai nano ensuo toye ema Bagridam eye ma eme bie Bagridam ema akosomo dam no so eye ma eme bie akosomo dam ema ensuo twifa enkrofo so unfortunately ewo Volta region na enye si na efe krofo adan memem na enkrofo ho kire omo na aban no ebo no homoden various agencies under the government ebo modern so modern yema bekono okuja to ablakwa ene jifa gomasi eba abonten granting media interviews in fact emenkro NDC for can to the extent say na Akuffo Addo any MPP for eye akanfo na baby ensuo na yira fa nkrofo no omo ya igbefo na igbefo nto aba emfa ma MPP nti Akuffo Addo na ban ayinani omo mpeso mbeboa eye framantemufo Jifa Gomashi was on tape. Ukuja to ablakwa, they were all over. Emma Eriasiano, no, Yera Mampani Mahama, Eni Nuya Ibrahim Mahama, Eto Emon, Eto Anwa, Edi mattress kahon, Edi Nema kahon, Edi good track mu. Bear track me ensa, Edi Volta region, Edi Kokoma, Votarians say, Omuna pe omwasem, inti no monye, na omonsuzo omona sunomo, ento womo. And now me ka say woko Ivory Coast baby a Ghana for no akwa kamunu a ayro ho sama wo mu ni say o ma sekyere mu enye aduane ombedie eden omunya in fact we are getting reports say ebi krada in the open aduane ombedie enye omunya baby na bucket kro omunya bi nware me ka say okuja to ablakwa ene oye foreign minister edana bam se na de sanka otimi ekwa Cote d'Ivoire ho na okohwe make se okuja to ablakwa enko ho onkasa fa ho Jifa Gomashia na oso ope ayifo asem because omo de ani kromfo ono so ne abai onkasa fa ho mampani Mahama ansuma ye the tracks eko Volta region edi nuane ekoye ono so no enani home region for enso akam America so mugusu refugees ewo ye fro saying Burkina Faso Cote d'Ivoire ono susu nko ho on fa aduane nko ye on kasa fa ho ene aban entimi enko ho
enkohwe nipa no enye omomoa yeti Ghana why na dwene ho da se under John Dramani Mahama Ghana for bi ebeda ne refugees ewo mu man mu yehunu ye koso ewo boko boko ntokwa ehye enye ne Kwame Nkrumah no mo breso but Ira Mahama eko boko ka kire boko fo se NPP fo empemo asem ejomo ba ban mu a ne ntokwa eba ewo boko na NDC di omo ba asumdwei ewo boko entimo nto aba ema NDC fo because NPP fo any pabone fo omunti entokwa aba under NPP ni ba womiane Akuffo Addo for 8 years sola tuna kaba fo etena so asumdwei mu a obi ani obi ankasa obi antotwede under 8 years Savannah region Akuffo Addo ni ba womia 8 years Savannah region was very very peaceful. In fact Akuffo Addo and any Dambotwe and the northern region mu miensa enye easy say obefa region e say mono ahafo region ne wache mu miensa ne wafa Volta region ne wache mu mienu ne wafa western region ne wache mu mienu ne wafa northern region ne wache mu miensa a obi anti kitame obi anti jame ensu anto eframa mo ya anti bosuonka din eno mo chiche mu a asumdwe eba kama na Savannah region eti asumdwe mu na Savannah region etina asumdwe mu for 8 years under the NPP government. Ene said the Ira Mahama eko Bole boga boko ka kire boko fo se NPP fo ne ba asumdwe ni ha no eti obi nso betimi aka se Ira Mahama so ne ba asumdwe ni Savannah region na obi betimi aka sa se Ira Mahama eni NDC fo ene ba ban mu a asumdwe eni Savannah region na se wo ye politics tribalism religion ene sa ne manema no esisi ye yi free ye dada politics mu because one hwe yi pe na wo keka ko ba bi a enye wo ye politician aka ne papa eni maybe wo hono ma ye mfa nya amanyosem because you as a political head no any political person no you don't have control over it. Bibi tsa bagreda ma ye bie eye ma ye besia bie this year eye ma ne ye bie nso a e besia atwa fa nkrofo ne ma so petrol bo dollar bo wo de ye politician na de ye politics a wani mbegu ase esa ne ene ne ato NDC fo yi ene petrol bo ekosoro ene dollar ho odin ekosoro wo de ye politics a enye yie but the Ghanaian politician ebekoso eresane mana politics and at the end of the day no ebekoso agunyani mu ase enti Ira Mahama enipa na ewo Savannah region ni say ehọ na ufre ukasa asunje beba ukasa be yi enti fo ano tumbi na call on your people say omuma adwebrebre ema banto na enipa ba ko wu miensa mienu ene official report no eche se nipa 32 na ewu ye betna we ho no phone no ho se bola soja akosi da ban ana ye betna we ho amenu so akoye se boko ana there be ye ntimi entran se e man fofo enya ne ye kwae esese wo mampani wo sori esese wa panfo esori esese mpanifo a eka bie wo mu no esori because enne 2025 na yet Ghana na Ghana for adehye 14,000 adan refugees ewo obi man so maduane die munye omodabere munye yenya bucket poni adware yenya bibia na enye amanfo akoma no atum enfo bia ho obi enka ho asem. Can you imagine say enne nanka MPP aban ene woso nanka North East region aba onu afiri ho nanka ntokwasi amenipa 14,000 adan refugees ewo Cote d'Ivoire. Can you imagine say enne anka ye MPP na wa ban mu nanka chebi entokwasi nanka chebi ni apapa mufo ekon ne nipa 14,000 adan refugees ewo Cote d'Ivoire. Can you imagine ni anka besi o my Ghana mu? Can you imagine someone crofo beka but enne Ghana for 14,000 adan refugees ewo obi man so boka Cote d'Ivoire. Obi ase wo hu ye obi ase wonte ye na eyara hosem ema Ghana. Bia kwase na ose odem ye dem yonko ne ye ne me
Ebia na eye wo se o gbinyiri o se gbinyiri de e wa akire solatu na kaba e wa akire eni ha be ya meti de be di mi fufuo ene mapoto nsu bi a me yoke ba che so kwoto se aboa no esi wunu aso a ka se sore ye so en ka se sore ne so because ofiri ne so a odo beba so be di ni kwaku dawru we ayedwam dwumadie memo But say movie there, number cause me nyame ho na say movie because me kwa play me who so but AC and nyoma AC no so me wan be brave because nyoma bi wo ha and say to me see nti say bridges na abemu no me wan because ORC how to make cover the number 2 din ko ka ho me hu bi da and ma share board resolution na board meetings ayan ko nyina no so board meetings ne bie ni ho aya tro say de nipa 2 e ko ka directors no ho into me nim say na isifa bae into so your lawyers not trauma into ORC would have to explain nienti abanesa ele no na minim say e wo say EMP forecast on be build the mine no as omo equity na on be use about $200 million and they be build the mine no but your condition president na dey na say mutim satisfy as na the so called take over be ba na dey ya in 2023 we signed an agreement with them for the laws of Ghana no they say obeye bibia say I say Ghana phones to me them in say almost so your mine and wage man into any omo be into contract they say initially no there's 50 million that needs to be paid for share purchase agreement. Yeah, obenya shares kakra but and also up to June 2024 no SSM 150 million eba ya the EPC agreement. You can EPC agreement engineering, procurement and construction. Into Sahabia no can say is in place at the time of June 2024. Papa, yeah, can so china nebebo, so chinechi nebebo, mean to menka. Into our agreement, honomono, they have breached. In the catch almost say, as a company, no, yen to mean train in perpetuity, yen to mean train affable. Say, Musumu discover mube say, then nebebo, so china nebebo, papa, ye into a 1 year was say, and ninking a call ICC, no, so that umbet miako, not umbet me see mine, but no marabe see mine. And yes, media war we and the way kasi we akase okonwa kwasisan nyoma waye ni say o threaten and o threaten we and yes ani no ade we die e bi kan ye emu ovrem prof bacho be 2 months ago na omo ye bibisa e wo Ura Samjona hotel ho no I think 2 days before no Azuma resources at the Krata Babonte say some media invitation crumpo na EMP for the abano and kama media for no enko as media for no koi Emma at an announcement no mo ye Emma minister ka say wo mamu few weeks been amon shramon settle me but was weeks no minister ne mu shiai as a company Emma mo come to a compromise say this is the way forward ana yes in your minister ne kai no ya ni minister na nka ya ni minister na share physically but through the minerals commission no engagement started into engagement na ya start ye no e ho ne nyina ye hu say ade no se na aye no court na na betumi akọ bi asema man into ye nya ye relax ye say court na ye beko into ne ye sisi no de e me wanwa bi into na te ye nyina ye twen se me court ne beka bia no as law abiding citizen oni obi nya asem na court say na tie ne nyina na nka you be accept it now you're moving on from a home into baby I woni na case na mo de call arbitration no e wo London e mu de hin na EMP for so withdraw no say Friday as the end be de no mo withdraw free mu no initially no mo nya hint say omuntumi nye scan and fan by initially na ye ka say ye be cancel on agreement na say ye be terminate agreement no omo no din kan gane di asem ne ko arbitration ho na yen so ye nim se na nyoma we ko ni nti omo so koye omo case no ni yen so ye counter case against them because ni nim se nyoma say bi betumi esi so bi be ka se wa withdraw no wa be fa nyoma na physically
because playbook is not. Now the Danko Akuffo Addo want to be regulate last 8 years no. Want to be regulate. And then the President Mahama, utie social media. Utie 8 years ago. Utie the Kevin Taylor, Chini Jonas, Dr. Ren, any NDC for a year and another Danko Akuffo Addo, Ewo Kromha. A year Dr. Mahmoud Bawumia o Kromha. A year Otumfo Ose Tutua Baby o, Ewo Kromha. A di Asofo Atem. Kevin Taylor, Eddie ya, the D ya namu nyinatem, Eddie D chief imam atem, Eddie D ayinfuni penifo wagana atem, otiye. And then the why you say won't Chini Jonas was so bad do atem de bia. Yan so atem didi so. But obi didi atema, yan kan wasem because ye didi Nana Danko Akuffo Addo atem, ye didi Dr. Bawumia atem, omu didi Otumfo atem no, wan kan ho hwe. And then e kan wo dan de so hu say kwan na ntene. And nana omu do atem no. What we say, you find yourself on the flip side of the coin no, you are not happy with the development. Nana Nana Danko Akuffo Addo de na ya de. Kevin Taylor and some oka okroma hate speech. And in some oka okroma na atem di die ni mpanifo atem di die asofo mpanifo odi o matem okroma. Ni nyina wa ha ote. And now almost start so mu di atem no de. When we say ye ntena say ye regulate social media. Enya adwuma Excellency John Dramani Mahama ye be kɔ ni say ya ye de